Sanibonani lo bingelelayo sibonelo wahlumana udume ngegama lakho laba baphambi kwami bese ngabafowethu mangithi abafowethu bese ngabafowethu phela beyigazi nasekhaya sibathatha njengengazakhona ekhaya ukuthi abantwana basekhaya njenami njengoba ngiphambi kwenu nje ngimile ngoba phela umphefumulo usahamba nenyama kodwa ngilimele kakhulu angazi ngibona njena ngangazi ukuthi uNkulunkulu uyangibonisa izinto ezinje emhlabeni ngala madoda sedlule emzimeni kakhulu ngibonga imindeni yabafowethu ikwazi ukungibekezelela noma kuthiwa sibuya siphethe lutho kodwa babe nethemba lokuthi kuzolunga namhlanje ngasibonga ngokufa kwabafowethu ngilimele kakhulu angazi nje ukuthi angazi imindeni silimele bafowethu silimele usithalalayo emhlabeni endlini bethi nengibiza-ke mina angibize nge-artist uNkosazana ufike kimi bekuJanuwari umcondo-ke eyakhe kithi makhulu ngoba wafika emncane wakhulela kimi bengisebenza nabantu abanethalente abangasebenzeli ukuthi buti noma kuthiwa siyitholi lutho kodwa nje masiyibona sisestage into ebengifisa beyenze bazali babo ngibhlungu ngoba ayisafezekanga ngoba ngangishilo ukuthi madoda njengoba sikhulisana nje kanje nisebenza nami ngifisa wenze lokhu nalokhu 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 mina-ke ngishwa ngashiwa abazali ngisemncane ngoba nenhlanhla-ke ubaba wangishiya nesalukazi esakwazi ukuthi sengikhombise uthando lukamama lo mama ebengimuzwa ekhuluma ethi umakhoda so bengibuyela ukuthi bajabulise abazali kusenesikhathi ngoba ngiyakwazi ubuhlungu okushiwa umzali ukuthi masuna sangidinga usho ukuthi azi uma usekhona ngabe ngiyamsiza ngalokhu nalokhu nalokhu emndenini wakwambatha bese ngine-family enkulu kakhulu ugogo besixhumana naye noma kuthiwa iy'ngane akatholi besha angifonela athi khotha bakuphi abantwana ngithi khululeka gogo bahamba nami afone ngelilanga khotha abakuphi abantwana ngithi gogo cha abekho kimi athi othi ngifone masinyane ngibabuze ukuthi bakuphi nami ngilenkululeka lokho ukuthi agcine bathola yiko ngithi bese ngabafowethu kimi laba ngilimele kakhulu sizwe sakithi ngilimele kakhulu ngicela ukubonga kakhulu baba uMsweni igxathu olambile nathi sisuka le ekhaya singazi sizokwenzani nethimba lakho ngoba ngingekwazi ukundiza ngamagama ngawani kodwa ngithi uNkulunkulu akubusise ngilimele kakhulu sizwe sakithi angazi ngenze njani kodwa ngicela ukuthi lo buhlobo besisibakhile nemndeni ngicela ukuthi kungapheli asingahlukaniswa abafowethu njengoba beqale lendlela ukuthi bashiya kuyo ingapheli la ayiqhubeke gogo wamnotho ngabacela kuwo abantwana umkhulu-ke mina bengibiza ngomagwabuli ethi umgwabulo sihlahla nempande zaso wanginikela ngomcondo ngangiyocela mina usiphelele okuwumafutha mfowethu bahamba naye wasethi hayi ndoda kunomcondo la awuthathi futhi uyokhulisa la mhlawumbe khona okungaphuma kanti ngiphi strike umcondo behlukile-ke bengasumuntu okhulumayo bekuwumuntu owenzayo benethalente kakhulu kuleya muzi nje baphile banethalente abantwana bakhona njengoba nimbona nokwenzabava akusizi isikhathi esingakanani efikile kodwa besekwazile ukuthi adume umhlaba wonke njengoba sekunje sithalala lihlala nami impela sithalala kuwumfowethu ngoba ngisho nje ukuthi konke besikwenza naye nanosuku
ahambe ngalapha ngalo kimi ngembuzile ngathi ndoda besivumelene ukuthi la sizodlela indawo yendawo ngamcela ukuthi ngifuna akhele umamakhe umuzi ngoba siyatohoza la ezokwazi ukuthi mhlambe khona ngokuphuma eGola siyaphila kodwa thola umuzi usemncane usengaka lokho kuyoba umlando wathi ukuthi ngizokwenza lokho ngathi ibeka imali wangitshela wathi ukuthi sengiyibekile imali ngicela siyofuna indawo yobakhela uma njengoba besihlile naye besiyobheka leyo ndawo leyo yokuthi akwazi ukwakhela uma wakho umuzi wakhamba sethi ekuseni ukuthi no sisishintshile isimo emsebenzini sengiyafuneka kwaba ugcina wami ukhuluma naye lapho bangikhulumela ekuseni ngaze ngakhala ngathi ukuthi manje i-process esiyenzayo ayisaqhubeki ngesimo siwathi kodwa futhi ngicela ukuxolela sohlelo olunye usuku so ngamanye amazwi ngisho ukuthi uma wakhe ngicela ukuthi aqine lokho bekufisa umfowethu ngaye uNkulunkulu nesipha amandla esinikeza amandla kusazoqhubeka lokho kwenzeke nasemndenini yakwambatha konke abafethu abekufisa bekushara nami izinto cha akugcini la kusazoqhubeka ngizohlezi nginabo umnyama kubo sebefana nomndeni kumina ngicela ukubonga kakhulu bafethu sithuthuzele baqina bafethu mina-ke sengikhale kakhulu bese kufana nje nabafowethu ngoba ngisho mina ngilibele kakhulu angazi noma ngiyophola yini kodwa uNkulunkulu uzosipha icebo lokuthi sidlule ngesimo siqhubeke sinakekele umndeni ngiyabonga kakhulu lokhu mayo usiphelele kwawangatha umalume kaMnotho malume kaMcondo umfowethu Sithalala ubuhlungu mafowethu wenzakalile ngoba nami kwesinye isikhathi ngiyisola ukuthi mhlawumbe kuba bafowethu uMnotho noMcondo sangibaletha la engomeni mhlawumbe ngoba saphila nami ngiyiplay nje kunzima ngoba sengiyasabi phela ukuthi ngithatha abafowethu abancane nabesekhona ukuthi ngibalethe sizosebenza sonke sengiyasabi phela Ibuhlungu impela nje ngisabazi sawazi ukudlala nje ngayo asazi phela sikwenze njani asazi sizophinde siphathele abafowethu abafana nje nalabo ngoba sesisebenza iminyaka nabo sola sibancane sisebenza nabo kodwa uyawazi ukuthi esilungu sesikhulise manje sikhulise sibanganje isandla sakhe ayikwenza kakhulu bafowethu wethu ngoba sisele nje siphathathu abafowethu sisebenza nabo stage omunye wesesibhedlela ngisazi noma isimo sakhe sokwazi ukuthi mhlawumbe siqonde la ngoba sikhuluma nje se-ICU mfowethu ayikwenziwa mfowethu ngazi